wahota gwiciria thutha wake adigwithara kuma giterenge-ini giki ucio niguo wari muthia wa mitandiuko yake. No mani ati kiari kiambiriria kia ruo, maithori maingi ona kieha. Kuona riria akinyire mucii na gucemania na aciari yake ni aremirwo ni kuheana mathina maria atunganite namo, kuona mari mathoni na giconoko kinene. Juu sometimes naweza tokea vinonda huko katikati na nishindwa na kutembea. Ruo rwa mwana rumenyagwo ni muciari. Ona thutha wake ndikuremwo ni gutariria aciari yake mathina maria atunganite namo, macungererio ni atuire itua ria kumenyithia nyina muciari thutha wake kwambiriria guthenio ni mwiri, uria wacungiririe nyina kunyitwo ni murimu wa stroke uria wahotomirie meciria make. Alikuwa ameshikwa arthritis na stroke. Na thutha wa guikaranga githinagio ni mwiri, Kedi ni athire gucaria utungata wa urigitani ta uria aratariria. Nitafutia kazi nifanye, kwenda kufanya kazi, hakuna kazi naweza kufanya juu ya tumbo. Sasa mimi siku moja akaniambia niende hosi, akanipea pesa, akaniambia niende hosi. Kwenda hosi the first daktari walisema nipigwe x-ray ya tumbo, nikapigwa ndio ikaonekana kuna kitu kwa tumbo. Na thutha wa guikaranga mucii na akiona ndari na uteithio aramukira kuma kuri aciari yake, Kedi ni oire thabari agiuka guku mucii wa Nairobi kwa mwari wa nyina, uria atunganire na nungari umwe wa memereki ya kameme kayuka muingi uria wambiriirie kumuteithiriria thutha wa kumuhe rugano rwake. Thutha ucio nungari ni amenyithirie ceceni ya Kameme TV uhoro uyu na tukimuteithiriria kuhurwo mbica thibitari-ini ya Kiambu Level 5. Undu wa kumakania ni ati maumirira ma mbica iria ahurirwo thibitari yonanirie ati ari na mbete iria yatigirwo ni mundurume umwe ciga-ini ciake cia thiri na iria ikoretwo ikimuhe mathina ma guthie kahinda kanini na mahinda make ma mweri kwa ihinda ria miaka iri. Na to uguo, Kedi aturaga oiraga ni uthukangia uria mbete ino imureheire ciga-ini ciake cia thiri. Jumi nimeishi hata nikisoma kwa shule nilikuwa naambia watu ni asasi zinanisumbua. But nilikuja kugundua haikuwa asasi, ni hiyo kitu inakuwa inanisumbua. Nilikuwa nakojoa damu, nauliza mpaka mamangu, kwani mtu akiwa na vinonda za tumbo anaweza kojoa damu? Mamangu ananiambia zikiingilo sana. Thutha wa kuonwo ni ndagitari ni athanire akorwo agithinjwo, na kuri tariki 5 mweri uyu Kedi ni atwarirwo thieta na thutha wa guthinjwo akirutwo mbete ino ciga-ini ciake cia thiri iria ikoretwo imureheire mathina maya ta uria ndagitari Salome Waweru aratariria. Hindi twakahurire twakahura mbica cia x-rays na scans ni tuonire he kindu kionekaga njira-ini ya uciari, na twakirora wega ni kionekaga ni kindu kia round, kindu kia metallic. And kuma hindi 2016 nikakoretwo gagiuka in and out of hospital, na tukoretwo tugika test mithemba mingi, na about 2 weeks ago tugika test itagwo CT scan, na niyo yonanirie exactly haria objective eri. Ndagitari ni oigite gutiri nguraro nene iracungiririo ni mbete ino ciga-ini cia Kedi, no ni augite Kedi ni arabatara kuheo motaro maria mekumuteithiriria kuhurana na kigiriko kia meciria kiria akoretwo nakio kurumirira mathina maria atunganite namo. So for now we may not be able to tell damage area igikorwo ikikite, no ni tugukafuatirira, ni tugwika follow up kuhakikisha thini wa uterus gutina damage long lasting, especially damage ya kuremwo ni kugia mwana kana infection cia gwikara igicokaga. But for now she is okay. Ni turahukunike ni tugukahe mo counseling nigetha kahote guthie na mbere na normal life. Murugamiriri munene thibitari-ini ya Kiambu Level 5 ndagitari Patrick Nyaga oigite riria undu ta uyu waumirira mundu ni abatie guthie thibitari na ihenya akahota kurigitwo atanambiriria mathina matiganite. Services za gender violence is free, they don't have to pay anything. So ni kukuja tu useme uko na hii na hii na ile, kama kuna kazi daktari anafanya, kama kuna criminal act tunaihusisha polisi na other arms of government to make sure that watu wote wamelindwa na afya yao iko sawa. Ihinda-ini riri Kedi ni arikitie kurigitwo, no kiria arabatara ni motaro
makonia nguraro cia meciria na uteithio ungi o wothe niguo kumũteithia guthie na mbere na muturire wake. Thutha wa miaka iri ya kieha na maithori, Elsie Kedi atekumenya kiria githiini wa mwiri wake kiria kimuturitie ena kigiriko na maithori maingi. Muthenya wa umuthi ni arikia guthinjwo na atuika muhotani na amenya kiria kiari thiini wa mwiri wake kiria kiramugiaga. Handu-ini ha Kameme TV thibitari-ini ya Kiambu Level 5. Ritwa riakwa ni Wangui wa Gathogo.